Znate ono osjećaj kada ustate iz kreveta i poželite da započnete novo jutro uz malo kafe i jedan dobar anime. Spremite kafu, dodate mleka, šećer, ne znam ja više, dodajte i so ako volite, ali to baš ne bi preporučio pošto sam se ja tu već sjebo jednom. Inače ljudi, pročitao sam na netu da Turci ne piju tursku kafu. What the fuck? To isto kao se zovete Slobodan, a u zatvoru ste zbog toga što ste ukrali baš tu istu tursku kafu. A dobro, ne znam sada da li bi vas kaznili zatvorom za tako nešto, ali razumete poentu. Uglavnom, sad trebamo neki anime da pustimo. Sad fora s mišljenjem koji to anime da pustim, kad ovo nemam pojma šta mi se gleda. Uče se ja tako nekako za neki anime i pustim ga. Kad ovo na početku animea provalim da brat pokušao da smuva svoju sestru dok je njihova majka neki mutant koji se pretvara u veliko čudovište i pokušao da ih ubije, kad se ispostavio da njihov otac zapravo žensko. Čekaj, šta? Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav ljudi, sa vama je Rao i dobrodošli u novi klip. Prije nego što pređem na klip, želim samo da pozdravim ove ljude koji su zapratili na Instagramu, kao i ove ljude ovdje koji su napisali neki komentar sa hashtagom Team Rale. Ako vi želite pozdrav, samo trebate me followati na Instagramu I'm Rale ili napišite neki komentar sa hashtagom Team Rale. I kao što sam pričao na početku klipa, danas ću vam reći bolesnu stranu animea. Znate li vi samo koliko anime možemo da vidimo veoma izraženi incest od strane brata, sestre, rođaka, ujne, ujke, strica, komšija, lika koji se tu pojavio prvi put, ali se ispostavio da im je svima otac. Vidite, čak i dok sad pričamo o tome, osjećam izuzetno veliki nivo bolesti u svemu ovome. Kao što sam spomenuo u jednom klipu, tu su i anime trapovi. Znate onda kad vidite neku zapravo lepu devojku anime koja je zapravo muško. Mislim, what the fuck autori, zbog čega bi to uopšte napravili? A način što postoje zapravo i fanovi svega toga koji vole da gledaju takvu vrstu anime i koji uživaju u tome. Njih neko mora dobro prodramati onim čekićem koji je u bajkovom podrumu već 40 godina. Znate kako je on čak malo i zarađio, što mu daje na veću nelagodnosti pri udarcu. Šalim se, ne trebamo da širimo nasilje. Bolje da se sve lepo družimo kao vi iz realitija. Sad ću ispričati jednu životnu priču. Da li se sjećate Boku no Pico animea? To je anime koji je bio glavni meme na internetu. Sigurno ste u tom vremenu svi predlagali anime početnicima da gledaju taj anime. Ja sam tako isto, pa vas razumem. Ali znate li koliko su meni sam puta to predlagali? I šta mislite? Da li sam pogledao? Pa naravno da nisam. Zato što sam na svu sreću prvo ušao da vidim radnju tog animea na nekom forumu. Brat mu najveći me je spasao sa tog foruma, rekavši punu radnju animea. Šta ste mislili da ću kažem da sam pogledao? Pa nije vam nije rado od juče. Ali sam ja tako par druga uspio da sjevim da to pogledaju. Prelep osjećaj, što ne znači da je dobra stvar koju sam uradio. Ne trebamo da širimo ovu bolest na Balkanu, tako da nećemo predlagati više ljudima da gledaju ovaj anime, čak i ako je mnogo dobar troll. Manjite se ljudi toga, bolje da su igrao Minecraft sa Serbijanom. Evo upravo sam mašao dijamant. To se traži, opa, ajmo malo da igramo ovdje kolce oko ovoga. Sve u svemu, kao zaključak bih rekao da anime ima jednu jako veliku bolesnu stranu, a to su sve ove stvari koje sam vam nabrojao. Ima tu još puno stvari, a i zaista više ne bih dodavao i ulazio više u ovu temu. Mislim da je vama dosta ovoliko. Koje smo pouku izvukli iz ovog klipa, sem toga što Turci ne piju tursku kafu i što ne možete otići u zatvor zbog krađe kafe. Rale, ko je rekao da ne piju? Kaže internet, jebi ga. Uglavnom, pouka je da samo dropate ovakve anime i da im ne dajete do značenja i popularnosti. Iz nekog razloga Japanci najviše vole ovakve stvari. Ako bi je rekao da je to sranje, sigurno bi ti otkinuli glavu. Kao kad bi im rekao da su oni Kinezi isti narod. I to je bio to ljudi od ove poučne epizode. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, tako i postali član našeg Welcome. To je bio to ljudi. Peace. Maybe you could fake it, but you're never gonna make it.